Halo, dobro večer, imamo nekoga na liniji. Ko je s nama? Dobro večer, imate vjerojatno jednog dragog gosta Zdravka Mamića, evo ja vas gledam i Dobro večer. Dobro večer, osjetio sam potrebu da se javim i da još jedanput čestitam našemu Vitezu Radi. Prvo što je napravio jedan nadnaravni podvig sa svojim odbojkašima i evo i mene je inspirirao i nogometni klub Dinamo da tako i odreagiramo. I ja ne znam, Rade, koliko ovaj Kovačević košta da dođe u mladost? Ja vam mogu reći vrlo, hoćete da kažem javno ili da... Javno. A nećete vjerovat, jedan reprezentativac Hrvatske kojeg doslovce traži 80% evropskih klubova, najjačih naravno, ja vam mogu reći, on igra trenutno u Budvanskoj rivijeri za 160.000 eura za sezonu, u mladosti bi igrao između 60 i 80.000 eura, evo to je cijena njegova, vrlo ovako otvoreno javno, radi se o jednom iznimno kvalitetnom igraču na poziciji za koju mi mislimo da nam je potrebna, da bi potpuno... Ti ga dovedi, ja ću osigurati sredstva, evo ja javno obećam. Gospodine Mamić, evo samo kratko za vas pitanje, evo gospodin Rade premijerno ovdje, a sad javno kad ćete nam premijerno vi biti u Sportskoj spiki? Pa dogovorit ćemo se u sljedeća 1-2 tjedna kad vama bude odgovaralo, nema nikakvih problema, riješeno. Ali ovo doista ću iskreno napraviti ako Rade realizira i ne mogu prežaliti što nisam na isti način reagirao kad su Duvnjak i Vori odlazili iz rukometnog kluba Zagreba, jer bi danas imali prvaka Europe da su Duvnjak i Vori i Lacković, a to nije bio zalogaj tako velik, što ne znači da sam ja čudotvorac, ali dok trajemo, svi skupa trebamo dijeliti istu sudbinu i dok ne dođu neka bolja vremena. Prema tome, poučen iskustvom da i ja i cijela javnost nije reagirala, koji smo morali da Vori i Lacković i Duvnjak ostanu u Zagrebu za onaj pišljivi kikiriki, danas bi imali prvaka Europe, tako evo sada Radi, kažem, nek dovede Kovačevića i ja ću ga platiti. Ništa, ugodno večer, živim. Hvala vam najljepša. Hvala na pozivu, evo sada će... Dobili smo bombu najbolju, moguću medijsku. Evo. Nismo se dogovorili, Sad ću reći da smo dogovorili, ali nismo. Nemam pojma, ja sam se počeo znojiti, mislim, ovo je doista pozitivan šok. Znači evo, to je pozitivna stvar. Ja ću nakon emisije odmah nazvati Tonija i prepričat ćemo ovo.